Kurumjari ISTV ki pau miyeng tabi besimbu taram naujari hauze ahan bada maroi bapau. Manipur ki Puwari da ahan boy na Imphal jiri ki helicopter service ngasi Chief Minister N Biren hangdokre. Amade healthcare sector da lairiba singna miyam na thamliba thajaba manghandana bukhonagadabani haina health ki principal secretary Bumlan Mang Wal nam na haikre. Hauzi pau sandong pizari. Manipur ki Puwari da hanba oina Imphal jiri ki helicopter service ngasi Chief Minister N Birena Jiribam ki Harinagar da leiba helipad ta hangdokre. Helicopter passenger service hangdokpa ki thormaduda Deputy Chief Minister Y Joy Kumar, Forest Minister T.S. Shyam Kumar, Education Minister T.S. Radheshyam, Agriculture Minister B. Hankaliant, Consumer Affairs, Food and Public Distribution Minister Karam Shyam, Social Welfare Minister Nemcha Kivgen Yauna, MLA Made, Transport Department ki makok thongba official ke asu sargyaki. You see, Manipur is landlocked and hilly state. And we are requesting to launch, to start the helicopter service since the beginning, since the formation of the government, last 1.5 years. I want to congratulate the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji and the Civil Aviation Minister and the Northeast in charge, mainly the Ram Madhav ji, for initiating and attacking the trouble to start to launch the helicopter service in Manipur, and it will definitely give convenient and make easy to travel from Jiribam to Imphal. Not only Jiribam to Imphal, we are going to provide service to More, Soshanpur. If necessary, the helicopter service will be provided. So it is a great movement of the state of Manipur. And I often complain arise that the people of Assam complain that on the name of the ILP harassment of the people of Assam by the police of Manipur and the public of the Manipur. No, nothing is happening like this. You see, if I came from Bihar or I came from Gujarat or from Assam or anywhere, at least one identity card. Might be Aadhaar or might be driving license, something has to be with them. Without any document, how anybody will allow, even in Assam also, without proper document, how you can allow. But sir, we know that the NRC procedure, is not yet over. But still in some places, whenever the people from outside Manipur used to come in, they are being harassed. No. That is a wrong conception, wrong propaganda. We never give any kind of harassment to anyone, those who comes along with proper documents. Okay. Only we are asking the documents, nothing else. Everywhere. Saying that whichever documents. Whichever document. Whichever. Without single document, how we can allow? We cannot identify them. They are from Bangladesh. They are Rohingya. We cannot. That is that identity we must. That is the things. Hanna koigi kai hani kora ID koigi border haitare ko ID helicopter ki service ke je phangmoidra natraga ko gari ki problem je hanna de jom lambi ki problem de leidna adu handa ki sigi khudong chaba helicopter lakpaji ai ngai litna nungai ba koigi praja mayam da ju hena nungai ba ID kano tawjeli hauji makki oina di semgat saga kadaba mayam amal lairi adu chief minister na ngasi degi hawdoliba service asi hena mapung phanaba amasung miyam de hena kanaba pina widamakta mafam asi akoiba hena phagal bagal loinana service aji tung koina chathanaba maikai kyadagi haijadna hotna khigene hainasu chief minister na phongro lamlai ISTV pawgidawakta pawdam jariba ningthakon chana jaw mitai nanaw thodam loinana Jiribam Chief Minister na Luchingba Council of Ministers Singna Jiri Imakaitel Sangabagaloina na Planning Department ki makhada sagadaba Barak Circle ge Oza amade Dr. Singh Transit Accommodation amade Jiribam Headquarter ge Oza amasung Dr. Singh Transit Accommodation ki building sananaba Chief Minister N Birena urep yung tamkrai lamdamadong gi miyamna Chief Minister amade Councilor Minister Singbo Haraw tayamna okrai Thorongga mari leinana Chief Minister na Jiribam ki chawkhat thorang ki thabak kaya paikhatlagani haiki Rainy season se hek loiba thaba hobu yana ba maru iba khara sungsoi soidan horkani haiba se lambi se bai mayam thajaba thamjarum ge akhoi gi yam sathi ba mana akhoi gi government se
तौनी बो हाइग्रबा जात्रा हुन्नी बो हाइग्रबा और थबक तौनी हाइग्रबा थबक ओइन ओंथोक्त्रगदि हाइनदबा से खुदम मैबु ngasi ima market na sakini helicopter service tongni haibada ngasi launch tawri jasina sakini ziri lambi na sakini aduna ikhoina tawgadaba pot se ikhoi oiroi dabada khoi mayam da false promise pi de aduna gate se ikhoina jatra hun ge na khanar matamda sumaina pabung ni pamsa gi matamda jatra hulam me haire adudi fare haidana honorable mla ne ikhoi mayam tanarga अथुबा मतमदा गेट सिमदि याम थुना सिगी था अमा मखाय स्वागी मनुंदा गेट सिमदि साबा हौगलगनी हाइद्रा मजा मै मयाम थमजरम के अमरोमदा जिरीबाम पुलिस की गेस्ट हाउस ता चीफ मिनिस्टर ना चेयर लौदुना कैबिनेट में फम पांगथोखरे हेल्थ केयर सेक्टर द लेरिबसिंगना मियामना थमलिबा थाजबा मांगहंदनब होनगदबनी हाइना हेल्थ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भुमलुनमांग भोलनाम नंगसी लंफेलदा लेबा इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की होल्ड पांगथोकबा जननी शिशु रक्षा कार्यक्रम JSSK गे डिलीवरी किट्स यंथोकबा की थरम धाइख्रे थरमदुदा PMSMA गे वॉलंटियर सिंगबु इकाई खुमनबुटखे थरमदुदा हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर डॉक्टर के राजो जेनिम्स के डायरेक्टर TS भीमो एडिशनल डायरेक्टर P श्याम सुंदर न चिंगबमियो क्याना सरग्याखे हेल्थ के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भुमलुनमांग भोलनामना मखातान हाइखिबदा हेल्थ सेक्टर द लेरिबा मियोसिंगना मियामना थमलिबा थाजबसि मांगहंदनबा ग्रास रूट लेवल दगी हौना अचौबा हॉस्पिटल सिंग मपांगल कलहनबा मसुंग मथौ निंगथीना तौहनबगे तंगाई फेदबलै इंद्रधनुष की मखादा इम्यूनाइजेशन की थबक चिंग अमसुंग तंपाक की मफम कया माय पाकना चथरी पब्लिक हेल्थ सब सेंटर सिंग हेन मपुंग फान मथौ तौहननबा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर दा ओनखपगी थबक चथरी हाइकी distributed the normal delivery kits and C-section kits. Again, another initiative from the central government in this scheme for the Surakshit Shishu. Safety in healthcare is very much a priority even among our general public, which puts even more pressure upon all of us as administrators, as direct healthcare providers, private sector, public sector, to come together to increase the safety aspect of healthcare. म्यांमार की कोनुंग ओइरंबा यांगोंदा मैतै इमुंग मंगा लेरंबा थेंगनरे मरी लेनबा सिंगना मिदेंग चंगौद्रबदि इमुंग मंगा सिसु अथुबा मतमदा अतोपा फुरुपता ओनखिबे याबगी फिबम मायुंग हौरे हिरमसिदे पाउदमामा मैतैसिना खुंदादुना लेरमलिबा मफम असि पौनागोंग हायरगा खंगनै यांगोनगी ख्वाइदगी ममिंग चटपा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स यूजाना प्लाजा गी मायोकनबदा लेबा मरमना मेट्रोपॉलिटन सिटी असिगी मयाइदा लै हाइबा ताकनि चौखटख्रबा सिटी मेयल अदुदा मैतैसिंग अदुगी युमलै करे पुनिंग नुंसिनिंगाय ओइरि ममांगदा युम चामगी मथक्ता खुंदारमलबसु हिंगननबगी लानफम मायोकनबदा उपाय लेतबदगी अवाना चिंबा अतोपा फुरुप ओनखिबदगी ngasiदी युम मंगादा हंथरे हाइरि मखोई ममिंग खक्तगी मैतैनि हाइबा फिबमदु यौरे ममिंग युमना खबा यामना वाना निंगसिंगदुना हाइहौरि मैतैनि नलिनी देवी बर्मिस की नेम दी खिंखिन थोय मणिपुरदगी पाउमिसिंग लाक्तुना मखोई उनरबदा चौथोकचबा फावहौरि मणिपुरगा मरी लेनानिंगबा ममा लेबाकता लाकनिंगबगे अपाम्बा पोखहौरि चोइना ताख्रबा मैतैसिंगसे मतम अमदा कमाइन तौना पुनसनगदगे मखोई पुनसलबा मतुंगदा मणिपुर लेंगाकना करी करी मतेंग पिरबा मखोइबु खिंगनबा पाम्बे पिरगा मखोइसिंग असे अदुम मखाताना मैतै ओइना हिंगनगदगे हाइबदो अखोइ पुना खन्थमिनबा मतम यौरबनी ISTV न्यूज की दमक पाउदमजैबा रिचार्ड रंजन यांगोन पौनागोंग
Haukiba tang ahumda MSUgi General Secretary Anil Soibambo NSNIM ni chingnaba singna nungba bazar da phurakpa amadi paisa mulhobagi thawongbu yaningdaba phongdokpaga loinana Jenaba Muir Singh Puthu NSNIM na singnarakliba thawong yaningde Manipur dagi NSNIM takthok khigadabani haina MSU Bisnupur District Committee na Advanced Intermediate College gi mahiroi singaloinana didim lambi thingduna human chain semduna khongjang changsin krai MSU Bisnupur District Committee gi Joint Secretary Tongram Chitaranjana MSU na taliba dabi phangriba phawba makhal makha kya gi khongjang changsingani haiki The All Manipur Students Union General Secretary da NSN I'm the Chingna Kadar Singna koi Kutharaki ba do Haksina Lobo Lena Moduki Makasa Tazara koi Manipur government koi Haizaba Yaba 72 hours ki matam pizza ke madu fawo da government ki oiba chapsabu response pangdre adu koi Imphal Jiribam lambi pungcha mi oiba koi economic blockade tawre madu so government na chapsaba pakum pirak tabuna maram oraga koi Manipur miam da hauja tingkhang karak tagi ngasi fawo da singrak level NSN gi matakta koi Manipur laimai di NSN IM takthok triba fawba khongfam hanba leitana ngasi the All Manipur Students Union na khongfam chere lepsa gi gane amadi lakadoriba makha sathajarakpa khongjang singdasu thorokpa afatagi daita punumak Manipur government na pogodabane amadi Manipur laimai di NSN IM marufang na takthok triba fawba koi asunglo makha tabu khongjang sing koi ngasi di horaga chapchaba matam letromaksu koi ngasi di horaga koi NSN IM takthok triba fawba koi ngasi gi asunglo khongjang sing ase Manipur da leiriba amadi Bisnupur district da leiriba civil society organizing punna koi khongjang thangchanminagini haiba wafam je Oinam Kendra gi manungda AAY gi card paiba imung humbudra da Kendra gi MLA Radha Kishorna Pradhan Mantri Ujwala Yojana gi makhada Fawakchau Indian Gramin Betra Gas Agency ga khusamnaduna gas connection piba ki thoram ama ngaikhong sifaida pangthokre MLA Radha Kishorna akoi bagi phibam maikhu chen badaki ngakthoknaba amade mipung kudimak hakchang phana thamnana ba pandamda scheme gi makhada kanabasing asi phanganbani haike I say, I don't know, but the man of the city, completely set to Bungamer. Nasi the environment set to was in a desert call, Prakiti call, Nasi, Uzon Layargi, Nasi Patraliva, Nasran Kapagi, calamities for everything, and when Nasi, Hosi was a kind of fest of Riva, Nusiki, Ulusan Tosalaka, Ishing the person Tosalaka, Tongan Makalki, noise. I when smoking, I don't know, I'm saying, what am I saying? Set over the Chocomatin by Gene. Indian Oil Corporation Limited ki makhada gas distributor mo inangasi Lilong Kendra gi MLA Abdul Nasir na Lilong Chingkham mamangda ireja Indian Gramic Vetrak hangtokre thoramatu da Lilong Municipal Council gi ward number 3 ki councillor Muhammad Waris yauna miyo kyana sarya ke thoramatu da ireja Indian Gramic Vetrak ki proprietor Muhammad Waris na haikibada miyam na gas loba chatpada thengnari ba khudong cha da basi kharada oirabasu ko hanna ba wakalonda ireja Indian hangdokpani haike MLA Nazir na Lilong da asigumba gas distributor amalaiba asina miyam da khudong chapa kaya piragani haike Hauji paugi merkana ten babre matang lominasi. Being natural is a way of life, and food that is naturally beautiful, full of nutrients, with no added chemicals. Eat real food and live an organic life. Stay healthy, be organic. Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi uchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba amata ngairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabiu Medillion Ambulance Services Manipur na miyam gidamak hodok chare 24/7 ambulance service masida hospital amadagi hospital amada patient puba yumdagi hospital da puhatpa yumda discharge tobagi puthaba amadi Guwahati na chingba Manipur gi mapalda chatpagi ambulance sing phangbiragani miyam na pijariba ambulance ki number sing asi save tobiyo amadi call tobiyo Medillion Ambulance People Ambulance
Breaking news, Overseas Point in Imphal is about to change lives for many in Manipur. Overseas Point provides all you need for world-class education and jobs in advanced countries. Dr. Raj, the Canadian immigration consultant, is now in Imphal. Visit Overseas Point for a free assessment and first consultation today. With the world-class infrastructure with multi-purpose outdoor hall, kid play area, football ground, swimming pool, tennis court, reception and waiting lobby, classroom, science laboratory, computer lab, library, activity room, cafeteria, where your dreams will get wings. UNACO School, Maitram. Goods and Services Tax GST da register tawiraba taxpayer khuding makna matam chana GSTR 3B monthly return file tawiyu. August thagi GSTR 3B return file tawbagi aroiba numiti lakliba September gitang kundani. Sale changdana return file tawnabagi damakta All Guwahati High Court Building North AOC Department gi Facilitation Center da lakpiduna return file tawiyu. Kanganjariba Department of Taxes Government of Manipur. Breaking matungda amukan nataram nokjari makhataba pauda State Bank of India ge Regional Business Office Babupara Imphal gi meeting makhada SBI Lilong branch amangarang MLA Abdul Nasir na Lilong Bazar da hangtokre. Thoramatu da SBI Guwahati gi Chief General Manager Sunil Kumar Tangdong, SBI Local Head Office Guwahati gi General Manager Network 2 Dingmanu Gupta Susargyakhe. MLA Nasir na asiguma SBI gi branch office ama leibasina Lilong praja singna sel thamjinba amadi kaithokpada khudong charagani hana bank leitabagi awabadu kokpangamlagani haike. Brahmapur Bhagavati Laikai Adhikar Mayum Lairakta Laibi Gurumayum Tharaksana ge Yumgi Thongal Dangarang Sakhangdaba Singna Bom Thamlamba Thawambu Yaningdaba Phongdok Tunangasi Wakat Mipam Chathakre Bhagavati Laikai Youth Athletics that Union ki campus ta chathakiba wakat mifam aduda sarugyakibi IMC ki corporator L Inungan bina aikhoi shanti pami matungda amohana mirakta bom langsinbiganu haike. अखोई मियोय बंगाक्तनी अमगा अमगा वारी सानरगा लोइबा ग्यान तानबा या बंगाक्तनी मी अमबु हेक्ता मारान सिजन बा हाइबसे यानिंगदे हाइबसे ngasiगी वाकत मिफम सिगी अचोबा पांदमनी मालिंगी अचोबा चोबा अखोगी इशू मयाम अमा थोखरिबा इशू मयाम सिंजे लोइनबा टेबल अमता दा फमिनरगा लोइनबा कैनो तौखिबा गाक्तनी अदुगा ngasiगी वाकत मिफम फमलिबा सिगी मयाम सिगी महु छिनजरगा हांगा अपिन तौजरी मदुदी मी यामना तिनमम फम जुमलक अचिनबा मनरक सिदैसा अकीतु जुंगमा थोपा याबा पोट अमता अखोई ngasiगी लेकाई असना कोनमम फम अमदी मणिपुर की जगह अमता अमुक हांना थोन बिगन हाइबसे ngasiगी मयाम महु छिनजरगा हांगा वाफम सि थमजे. Salai Apunba Lamjing Luki Taragamari Shuba Foundation Degi Thoram Ngasi Sagolban Nepra Major Community Hall the Pangthokre Thoramatu the Haloreba Singu Ikai Kundabutke Salai Apunba Nupi Luki TH Memi Lema Boire Lemeroli President El Memchobe Kanglameki President White Lady Lema Tamiching Minupi Luki President S Momon Nasargake Momon Lemena Lamdamasi Mama Obishing Macha Singidamak Kayamuk Yamna Wana Hingli Hibasi Kanglaga Mama Amadi Na Obisina Society Sigidamak Taway Abatangai Padabatabak Sing Packet Minasi Haiki. Imagine that when I'm Jerigo Apandi, Lebaki Hawaii, Jeruba Namaram or Ganda, Imasina, Tamuisina, Imadi, Ima Oina, Tamuisina Tabawiba, Adumba, Imama, although Masiki Manga Family, Imasina, we you, Haiwa Pansiga, or they have nothing or too oily, how they lie was it, Tamuisina, it's a to be out the way they have a laugh. Imana, Imagi, like Saptam Lotuna. Bigi Sakam Lotuna, Hijabigi Sakam Lotuna, Asimula Sabun Kaya Aman Lauraganda, I quite Imana, Imagi, Moida City Bamara, I say, I quite pardon and say, Put one Tangala, Mamdavaya, Isaki, the Mataha saying, I see Imagine, Lominas happening in a time. Sagolban Lambiga, Tidim Lambiga Samnaba, FCIG, Yam Namaru, Riba, Lukram Lerak Asi, Shembakar Harum like a Lepkibadagi, Lambigi Pipam, no monomagi Soxilakli, Masina, Lambia Sigina get the Lady Bamiam, Amadi Mahiro, Yauna Lambia Sidat Libamiamda, Jauna Kudong Chatabamay Hale, Youth Development Organization ki Assistant Secretary Umakanta Hawan the Pongdropada, Lambia Silisingani Taragateret in November Tada,
lambi semba horomlaga lepkhre mamangda lambi thingba gi thabak phawba chathabada contractor masa laktuna lambi asi nongmanini amuk semba horomlaba matungda lepkhre lambi semba hawdriba phawba matam kaktana lambi thingjile haike lambi je asuki matik phattaba se yamna kuisala tikadar kyarak lakre adubu sidai da paka akoi awat pasing menjani na mula ame matam da su tikadar se koina lairak thingaba matungda da lai da la matungda su kaimta semjalamde government gi side gi thabak se pangthok pirak ta tarabadi lambe je amona mi ambuk chapa yadana ba takhai jagani na mayamna su ware thamjare thuba matamda sarkana sigi matang da yengjan biraga sida athuba matamda semjam birakani aina akoina thajaba chawna thamjari थांगा पार्ट 1 ग्राम पंचायत की प्रधान ओइनाम रोमेना ग्राम पंचायत असि की जॉब कार्ड होल्डर सिंगे इंश्योरेंस के सेंफम मसा खंगंदन लौथोखरे हाइना ग्राम पंचायत असि की जॉब कार्ड होल्डर सिंगंग असि थांगा मिसनाम लेकाई दलेबा हैसनाम युमजाव लाइरेंबी कम्युनिटी हॉल द पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा फोंगथोखरे हाना वार्ड मेंबर ओइरंबी हैसनाम असंगबिना एमएलए ना अथुब मतमदा थिदोक्तुना मरा लेबे सिंग चेराक पिबियु जॉब कार्ड होल्डर सिंगदगी चौखत थौरांगी मिंगदा डिपार्टमेंट नत्रगा लनाई कंपनी na sel kakpagi thawang asi yaningde haiki Ait Mongjang Upper Primary School gi mahiroi singi uniform lainana ba thadarakpa paisa kaithokpa yaramdabadu ZEO Chandel na award pastel deposit torpadagi sel kaithokpa yahanbagi damak Ait Mongjang village ki ningthau lelet haukipna thagatpa phongdorkli paisa award pa do hojik ZEO Chandel na happy gre hojik angang singi uniform gi paisa लेरबनी ना मोयगी यूनिफॉर्म लेबीबा यारनी पैसा सु कायथोकपा यारनी National Nutrition Month ka mari leinana Rashtriya Pashan Mahagi Makadangasi More Daleba Eklavya Model Residential School na More Town manungda khongchat ama chatkre ngasi ayupung tar taba matamdagi Moregi Chicken Village daleba school adugi mahiroi Chamri Rom amasung staff nifu henbana school adudagi haukiba khongchat adu More Town manungda chatki rally aduna laina tina chendaba aphaba chinjak chaduna haksang phana leichi haiba kholau kya sulauki More police na soyangam yaudana ngaksen bagi tabak lokhatki Hauzilo islakpada marweba pau amukana pijari Manipur ki Puwari da ahan boyna Imphal jiri ki helicopter service ngasi Chief Minister N Biren hangdokre amade healthcare sector da lairiba singna miyam na thamni ba thajaba manghandana ba khona gadabani haina health ke principal secretary Bumlunmang Bulnam na haikai Hauski oina de ISTV na pijaba pau matang sa dalujare ning tabiri ba singbo amukana